Karbi Anglong MP Oren Singh be lake ne litum 9 number ngalong abangke kunane atto kadim ke wang potahai setame utarang langsu padim ke wang bepilang to aprang si hamrena bieta an news kelang aratat phan nili tuma hin pen kardom nang chipik lo kardom nilimen gubinson be lapen nili hamrena bieta an news channel a hin pen hello rong asar pua jai me kedeng pon labang ke nili tum kedam tang MEC election aprang sa me nili tum lapusona jai me kedeng pon padu sitame pining bang ke MP election of harman si nili tum lapusona jai me kedeng pon labang ke non nili tum homosti silong pen rong asar nu da phansi nili tum lapuson lam thia ji pon chu iktorji tangte non nili tum pini bang ke amreng homosti nili tum nang humri pon iglo lapen ladak rong asar phansi nili tum nang chitong pon iglo lapen alang li rong asar sita me lapuson apor nang chipidun thege pon alang li phansi da nili tum ma hin pen kardom pa jireglo kardom non abi tikode na ta kaluma to tangte non rong asar phan le puthot aju pon thui ikhina lala nang li phan nang kar ju pon ji ke la son hello non MP kilik nang kele po hut kedam tang MP Horen Singh be alang li ki khi bom hut ladak amreng homostiara da phan alang li MP scheme bu pen kupine nang li tum phan war side ke me nang kipi chethe iglong loma kardom tum paranti ke hai tum phan ladak an ke wang ke chipiduk nili tum marong ke tegiding tunda tiga tunda wang la senari tum nang tum ke tum nang hom report surya kardom nang tum phan ayer lo kardom na senali tum karyo puthak ke la puelo non ke dam tang ikhibo Karbi Anglong MP Oren Singh be lake ne litum 9 number ngalong abangke kunane atto kadim ke wang potahai setame utarang langsu padim ke wang bepilang lase MP panakirap lapen kupine nangkapijir lapen rada tum phanang ke than nang kimum utane litum ke chithelong le pinlang akirap thang natane litum ke chilong lela to churo lo na pachidi do pot la si puthot nang li phan na ju pon thwing tung la bang ke non BJP pen MP ke ligalong kar japun la bang ke Amar Singh tiso phansi chepon du liglo alang li non MP kar japun ji aphan wood kere ka mai sitame alang li cheng pon igbom lo apan alang li kar bengong tot mas council land and revenue em sitame khibom alang li land and revenue em khibom hon nani tumna dak amreng homostia phan kwan si pata nang ki pi pon ka che theklong website ke me lapen jong si alang li phan jong si pahai pon det plote la ke thoma district phan alang li kopi ne website ke me wan pi thek ji manang li ka chini dona teng plote hot tum karyo pon ni nang tum mango phan dum thui pon ni tum ka chini an ban ni tum che ka mason an la senon ke dam tang ke non kita menang saya di kalau anda pun dan aku dari rumah kita itu prima alang le non ke non MP ban itu BP MP Amar Singh kiso alang li phan bang le tung le thek long le pene TV ba pene mobile long se thek long cha seta nali tung kamatha damang ke non da ko terang langsung penta nali tung pata ki hang do inu da bang ke dimosan se pulo la pen inu da bang ke Darlingson be pulo la haya tu phan ne tum mondol along dongka circle office along nali tum ki pinayan pidam erlo cengkidam erlo non anta cengki bom lang sta me di pu penang sa akwa kos lang le lalang di pu pena afalang le lalang pulok la sine tum nang kaning thang wak lo son sine tum ga chong hong la pen non dak along ga prek phane di pudam the onane ke pi upo mene ta dak kotarang langsung 9 numbering constituency lo ke dudu ne tumarong ke pata ke long le pila ne tum ki hang dam anta di puban phalang le pulok
la sinali kama thada ma bang ke alang lita rada phan la ne chi tu ra je to bang kali bon tu sinali ma thada non ke aphang ke alang li revenue in charge lo seta mela an lang thek that sinon MPR pu themu chot bang ke akha khe tu sinali ma thada churu lo non puthot ajupon thuik phina labang ke Karbiang Long sitame penang a party tum ruling dolo la pen regional party tum sitame Karbiang Long long na ruling lo non bang ke regional party angbong long pen EPHL sia tum si klang dong son si thek long lo alang litum ke klang dong pen ke klem ke dam ka che song laya puthak nang litum a hin ke thek dun long ko son me sen lo thek dun long mate henu lo thek dun long bang suk tak da me thi hek kan non pini penap Karbiang Long arlo political ong piglo regional ta dulo la pen nili ke thek dun long bane tum rong asar tum ka chini dun nut by nut ka chini dun phane li prek da loss ta mene li ka chini dun ke la pelo la se party ayat ong piglo a prang hut ke congress pen puse cari bom lo dam bom lo la pen adun thu SEC po huda bang ke nili dai nut pu nai number ngalong ke langsung eti uterang langsung ria ke lu la lidar son se ke plang dun lo ki dub dun lo sung yan ta sung dun lo chitong yan ta chitong dun lo di puja lo ta dun lo no hop ta dun lo ba ti ta dun lo kita me hati sia bang ke kan ani ke hang ateng pen ke alang tu pi la pen putot kongres si ke mei mene pu kongres long ta jalang nun tu pen kongres unta kili ka por si hemprek ko alam ki putot ha hai dera phige la tum dak lem ke der la pen putot BP atum ta hemprek amen pen ajok tar bi ara tum ki sum amen pen ajok BP ta hai ta menon kan kep ju dera phi Karbiang Long ningkan kep ju dera phi non kilik nang e dut le ponta karbi ara tum ki yok ya lam thang ta pu pe orunu doi palam reson card palam lanchot Karbia khai tum au we ki meyi ki yok ya tuar pangkelang tu mathathe kusine liga chinidang la senon isi non tuar ka chulang nili ningi the bangke non la APHLC pa party bangke arong tin dalang itum dam kuna se tuar ka wema kuna se kisung ke boy ke duma la haidang la se tum nenga chithe ke la tum ke ruling party person ga we pin lang apot se halaki ya bangta akisar lo la penalang li ayir ding ki ya yita un edat po seta me aki me claim vek ji tu seneli tum ga mat hata la posin non a hokalam non ada ko terang lang so polling center bangke haki cheng man tai special si tum se hai verla aku non ta hai tulela akon tiwan siga prek polling center prek finally dam thek the staneli tuma center ke thanga party to na hayun e la ke special si sinong ge thik la